yang pasama va ne loho dido hentation we so tif Catholic link ne. Yang ban wasi ma wan wasi. Reverend Father Lord Joseph na la sem kane madido ken la do short time ken shem zungo so do ken. Angbana yamba don shuma kan Kristo. Nya ka la di short time kan zanda wasava Yesu Kristo kan ta kyongo jana. Shana ha yo nso pinana ma zanda nangu zanana zanda wasa shashie unzunguna. Sachu chakra bagaje to solo Yemen kan Easter wase. She lahadi mo se nyo kan Easter. Mfa jeme samba gane samba zan vo. Bamba gane ba asima ayina. Anbane kan Kristo kashana hama akaorun anyane. Aruwan sikwa ma shitave se asima se zurun unyorun apesuru zan ne ka Easter wese jene. Shana hayo tave na asima ma fakan ishima yowe Kristo tondo zwa uzan awe inyongo ma unawe myon. Ka ayo nyawe moyo ngu Yemen ahead olun awanga aheme itiam na ha. Ken kwa oron waso hihi ken prophet Jeremiah la ahon do tondo zwa olun avese shahama shechi. Kwa oron na shi umbu se je ahon do so weren kwa uhe ma udido hen atowasi. Simba selu yo navne ahon do so uyan ikyu yan he avese. Sha udense asorobo ma ulunte wasipa ka ikyu yan I ahon do avese jene. Bakwa wando aso si yo hamo wase na wayo shina na lumu itende zwane. Ka zende wase yo Kristu jene. Kwa orun ushohwa kan wase ka omba heberu tioki shotan vilo shotan garwa zanzan otan karo nyela umbu se ichane Kristu aye kan gasamana man kwa Kristu kimbishi ane sha itio yase sha ukuran itende zwa yaondo avese iyo kan kwa orun uhihi la na kan kwa orun ushohwa la Kristu eramba msan Kristu han ikyo iwan sha tan yala ma ayo hidan amijima kasha na ha ma aondo ayira zege priesti sha inja Melkisedeki. Anbane kan Kristu sekpa iyira senya sha udondon gbenda o Kristu ne sha tan aya uhidan ayo jima msan uwera ma ongwa imo iaondo sha yange Easter waseyo sekpa aondo ayira se zege priesti ivyange sha uwe ko jiji John tioki sha poka oha yuro sha kundu zanzan kundu beka utala ka ka shieshon jene kame pinene shieshon yo kanyi shie ase anbane kan Kristu shieshon yo ka shie shanga masatadi iyagba han inya iyakpe sha yama ikpishio ka shie ana Yesu Kristu kira sha ike imba himo vea orun iji vea gbije vea wua basha yange Easter yo ma bishio ityo yam aondo ya ikyu ya avese nya bachi ma itende zone ya kule yo sahamo wase na kpe ishanga masetadi na ha chi vese kuma umaren pishi igbenangi pishi isipen shin se chia open han mai yange yo ityo yam han mai yange shin ishie usel undu gbenda okwa boyo sekpe ishanga masetadi na ha ba se goma se ma pishi ma yenge iaondo ialusha vese se selu yona wenpa onarute wase alwe ovenda ongo ingato shin ovenda weren aiye shin ovenda weren oyuwe shin ovenda weren angereke shin
ongo o kwa sha anye gayo o vanda o yamba tiomo nyare ma shino o be ya ukimi benyare ve je ka shange masetadi yase yakpejela aluese yeren dido yo se ma pishi ma yenge ya ondo ya kasise selu yo na selu yo hallelujah tato walu shachiwese selu yo Easter selu yo itiende zo ihe eyol na vese na ma ondo una gumona rute wase anbane semba selu zende sha washima wondo yo yenge kai yase Easter ka uwese tato ka uwese itiende zo yaondo avese nya ba kai yase ombo nan profeti Isaiah tioki she akunda ha vilu she kundugbe ka mola ka ba vevere na she shateyo vahide age avehe ve kondo shakpe ugafa na ha ve yevese ba ve voga ve zende ba iyo yakpevega ka go ase awan yo sheshio Easter chene ifyange enya ipazeseje ku Kristo ishange masetadi ka ikyab idoshuma wando avese hama weseyo iyira nanya sha utesen imbia doshuma ne sha sekpa sheu Kristo onavande shinku sha yange isayo sekpa sende ana imangoyo Kam kane madido masungwa hanzo ongba wesi ma wan wesi Father Joseph Jene sisu no bonu to avesi nasi koso nem kane man kane samasi chisa hene sham so ne chi